Di tartibu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ukhrija siwana juma'ataw. Sa sekarang ni pagan ya khuruj. Dia ya khuruj fi sabilillah. Daya kena khuruj Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa kenapa sekarang yambu ke jamaah. Ya kalau tiada Said. Semua jalan sa Taif. Sa 10 gawi. Allahu Akbar. 10 gawi. Dua siran. Rasul su tartib talu. Dua siran dari sa Taif. Dan daya. Allahu Akbar. Ito katano. Panamarinyo maka pumatian ko mga sira. Nah, di ko man putir ubo lawi sa pula sira miya batiakan. Ang lagi sakya paka lapiat tutuliran. Wala mo na si Dr. Haikal amya ka 10 gawi kaya kurutsiran si sa Taif. Na pagan na sumaniran na sumanguluan. Katiskil ko agama. Sudah kaparat ya telo ka tauluan. Na ayab man na siwanian na sa umumi kadaklan ng mga tao. Pinjol ang yan siran. Khususi na sa telo ada to. Jawla umumi pinjol ang yan sa mga tao. House to house. Da sa katawa-taw sa Taif abonan na kasumi. Da sa katawa wala sa Taif abonan na kasumi. Nakagituman nagugu kumasi sa Makkah. Allahu Akbar. Adunay ni kaidiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. So mau dakiran na inalangan nila ng dalalan na piran giran lagi sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piran giran. Pituburan. Kayakian lu yung nada apula dan sa gengkem balak 5 abad atau meru. Isa riwayah nada baraibun salah siya nabad at meru. Kamu penutuloy ni Dr. Salman na igira tingin na tunga surubuin sa nga lupa na ipangapunin sa law siya. Kaya kataon niyan asat te kuburubuyin maulog sa nga lupa lagi nga lupa na kupak kabungga na umana tingin ni mailin niya sa tugot-tugot uyan na psepunin sa law siya. Ayaw po ada pagero na apala da lumanian na kung apala da ini. Kapungan lang no Zaid umaniran robakan na pengalangan niya na tingin na Zaid na apa sa nga ginawa ka kadi mo na bukay tingin bunoon kadi mo ka prunugiran ka na di ko na Zaid ibu pengalangan na ginawa niya umaniran laban Allahu Akbar ayah kata sa mutua kaya pranugirang Rasulullah na 1 mile. Labi 2 oras at labi sa oras at timuran kaya kaya mulingan umahuda sa type na kagi kawataw-tanan na kawatanan jiran din magpakasudjera jam kana dito na pumasyo sa mga taga-type di inikiliran Rasul sallallahu alaihi wasallam bitumiran biran gira Allahu Akbar nakaya pengalangan o Said da riyaba kira so Said na miya sugat at tungin na mini-paps na erap man riyabak sa Rasulullah na miya kung apo pala lawi sa Rasulullah kung alam Allahu Akbar nakaya maapas yan awan na mga muda maharda sa mutasatiman alakangan na miya so Said asura sa pungpung kata ya Muhammad ya Nabi Allah inulang kayo kini sekarang Nabi kada antapkan kaya na marata subras kada sa pungguro kata wallahi imut ko kapur wallah kami yang gelebut yang Rasulullah ka sabab ko mati sabab perkataan lagi adita no moluk ko naraka di moluk sa naraka sa mga pamilya tal di moluk sa naraka sa mga tunganay tal Allahu Akbar de anta ko Rasulullah ko kaya perkuasa ini si arwa sa andama di umani sarta na masalit Allahu Akbar di anta ko Rasulullah di anta pangadawan وما